Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, tu manca sai. Gesù, 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 tu manca sai. Ane pauti. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, tu manca sai. तो मुझे दया सा, तो तुझे दया सा, तो मुझे दया सा, तो तुझे दया सा, सर्वांत जिएता. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, tu manca sai. Gesù, 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 tu manca sai. तो मुझे दया सा, तो तुझे दया सा, तो मुझे दया सा, तो तुझे दया सा, सर्वांत जिएता. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, tu manca sai. तुझ्या हाताने असा, तुझ्या पायाने असा, तुझ्या हाताने असा, तुझ्या पायाने असा, माका तू सांभाळताय. हाताने असा, तुझ्या पायाने असा, तुझ्या हाताने असा, तुझ्या पायाने असा, माका तू सांभाळताय. Gesù, Raya Sorai. Gesù, Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, tu manca sai. तुझ्या कष्टांत तो असा, तुझ्या दुःखांत तो पुसता. तुझ्या कष्टांत तो असा, तुझ्या दुःखांत तो पसता. आसों म्हाका शिकयता. तुझ्या कष्टांत तो असा, तुझ्या दुःखांत तो पसता. तुझ्या कष्टांत तो असा, तुझ्या दुःखांत तो पसता. आसों तो शिकयता. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, Gesù, tu manca sai. ऍक्शन करना दिसना म्हाका ऍक्शन केले. हात विस्तारून. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, tu manca sai. तो मुझे दया सा, तो तुझे दया सा, तो मुझे दया सा, तो तुझे दया सा, सर्वांत जिएता. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, Gesù, tu manca sai. Gesù, Gesù, Raya Sorai. Gesù, tu manca sai. Jesus, 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 Jesus. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù.
Gesù, 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. Eshala barale, shendarale, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Eshala barale, Alleluia, Alleluia, Eshala. Thank you, Jesus. Sarga Jesu, glab Jesu, vanda Jesu. Stuti tuka, stuti tuka, stuti tuka. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. पवित्रत्व ये आमचे थंय. पवित्रत्व आमकां अंबर. पवित्रत्व तुझे सक्त अंबर. जेजू तू आमचे थंय ये. आम्ही तुका उला मारता आसा. जेजू ये, जेजू ये, जेजू, 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 जेजू ये आमचे थंय. ये आमचे थंय. राख आमकां. तुझ्या मोलीक रगत आमचे थंय वाळोवन दी. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. ह्या घडये समर्पण दिवया. सर आमची पथकां तुमचे मनात कितें आसा ते सर त्यास जेजू थंय समर्पण दिया. जेजू का पया. जेजू ये तो मुझे थंय. जेजू आमकां राख. आमकां सांभाळून व्हर जेजू. पवित्रत्म्या ये. पवित्रत्म्या आमकां सदांच राखून व्हर. हे पवित्रत्म्या. तुझे सकते राव तू आमचे सोवे. येवकार पवित्रत्म्या. येवकार पवित्रत्म्या. तुका आमचे मोदे भर आमकां तुझे सकते राव तू आमचे सोवे. तुझी वेवूदो सासनाक वाळची जर. तुझी वेवूदो. तुझी सासनाक वाळची जर. बुजवणदारांनी बुदिना सगळ्यांच तू सल. येवकार पवित्रात्म्या. ये पवित्रात्म्या. तुका आमचे मोदे भर आमकां तुझे सकते राव तू आमचे सोवे. येवकार पवित्रात्म्या. तुका आमचे मोदे भर आमकां तुझे सकते राव तू आमचे सोवे.
भावना आणि बेंडो जे दिसे वेळार आमच्या मुखार येता आमचो असिस्टंट निर्देशक बाप फादर जेकब आरिंपूर आणि तशेंच ट्रान्सलेशन करून घेता कोंकणी सेक्शनाची इंचार्ज सिस्टर मेरी. Let us ask the intercession of our Blessed Mother. We pray for the grace to ponder upon the Word of God. मरियमाचे मजत मागून देवाच्या उतरा वयर आमी नियाळ करूंक कृपा मागया. Let us together 3 times repeat the prayer, Hail Mary. 3 पटी आमी नमान मरिये म्हणया. नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पो तुजे ते आसा श्री अमित तुन सदे आणि सदे फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पो तुजे ते आसा श्री अमित तुन सदे फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सरस्प तुजे ते आसा श्री अमित तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन. Hallelujah. Hallelujah. Please be seated. सगळ्यांनी बसया. During this hour, the theme that we are going to reflect is Jesus Savior. आता आम्ही नियाळचे जावन आसा जेजू सोडवणदारा विशांत. Jesus offers his salvation to everyone. जेजू ताची सोडवण आमकां जण एकल्याक दितेत आसा. Do you want to receive that salvation? ते सोडवण तुमकां जण घेवंक जाय गी. Hallelujah. Hallelujah. We have heard many number of times that Jesus died on the cross to save everyone. आमी सबार बोटी आयकलां जेजू कुर्सार मेल्लो सगळ्यांकी सोडवण दिवचे पसोत. But often we don't think that just because Jesus died on the cross, everyone is not going to be saved. आणि हे आमी चिंतिनाऊ जेजू कुर्सार मेल्ल्या देखून आमी जण एकल्या सोडवण मेळटले म्हण आमी चिंतूंक जायना. Hallelujah. 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 The salvation that Jesus offers is for everyone in the world. जेजून दिवचें तें सोडवण आमकां जण संवसारान आसल्या जण एकल्या पसोत. But who will receive that salvation? तरी तें सोडवण कोणें जण घेवची? It is depending on our attitudes, on our dispositions. हे आमच्या जिणेंत आमी कशें तें स्वीकार करता म्हणल्यांत आसा. If we do not have the right attitudes or right disposition, we cannot receive the salvation that the Lord is offering to us. जर तर आमचे थंय खऱ्या रितीचे बरो मनोभाव ना, बऱ्या रितीन आमी स्वीकार करना तर ती सोडवण आमकां जोडून घेवंक साध्य जायना. Hallelujah. 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 We know when Jesus was dying on the cross, there were 2 thieves on the either side. आमकां कळीत आसा जेजू कुर्सावर मेल्ल्या वेळार दोनी सायडीत तावन दोग सोर आसले. One of the thief was received into paradise. एकलो सोरू सर्गाक ताका स्वीकार केले. But the other person, the other thief, did not receive that salvation. आणि दुसऱ्या सोराक ती सोडवण मेळोंक ना. Hallelujah. Hallelujah. If everyone is going to be saved, then all the thieves or both the thieves would have been saved. जर तर सगळ्यांकी सोडवण मेळची तर दोगी सोरांक सोडवण मेळोवची आसली. But the word of God is teaching us to only one thief, Jesus says, you will be with me in paradise. आणि देवाचे उतर आमकां सांगता एकल्या सोराक मात्र जेजून सांगलें म्हज्या सांगता तूं सर्गार आसतलोय आज. Hallelujah. Hallelujah. What does that mean? तशें म्हळ्यार कितें अर्थ? Their attitudes were different. तांचो मनोभाव दुसरो जावन आसलो. The one who was received into paradise repented over his sin.
सर्गाक जे कोणाक स्वीकार केल्ले ताणे ताच्या पातका पसत ताणे प्राजित करण पातकां रडोन बगले. Whereas the other thief, he did not repent, and Jesus is not giving him the salvation. दुसरो सोरू ताणे ताच्या पातका पसत प्राजित करूंक ना, पश्चातापावूंक ना, त्या देखून ताका चडवण मेळोंक ना. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. So now let us first think, what is the salvation Jesus is offering us? तर आतां आमी पळोवया खंयची ती चडवण तारण जेजून आमकां दिवची जावन आसा. When we think about salvation, we immediately think that we have got some problems and Jesus will save us from those problems. चडवणे विशयान आमी चिंतना सबारपोटी आमी चिंतचे आसा आमकां थोडे समस्या आसात आनी जेजू आमकां त्या समस्यातावन सुटका दिता म्हणून. So if someone asks you, do you want to be saved by Jesus? You might say that, I want to be saved by Jesus. कोणी तुमच्या लागीं विचारल्यार जेजू तावन चडवण तुमकां मेळोंक जाय की म्हणून तुमी सकाळीं सांगतात वय म्हाका जाय. And then if someone asks you that from what you want to be saved, आनी थोडी विचारल्यार खंयच्या तावन तुका सुटका जाय. then you might be saying that I am jobless, I don't have an employment, I want Jesus to save me. आनी तुमी सांगूंक पुरो म्हाका काम ना, म्हाका बरें बिझनेस ना आनी ताचे तावन म्हाका जेजून म्हाका सुटका दिवंक जाय. I am living in poverty, I need money, and therefore I want Jesus to save me. हांव दुबळेकायेन जियेतां म्हाका पयशे जाय त्या देखून जेजू ताचे तावन म्हाका सुटका दितलो. Or someone else who says that I want the salvation of Jesus, that person might be wanting healing. आनी थोडी सांगूंक बरो म्हाका जेजूचे सुटका जाय म्हळ्यार त्या व्यक्तीक पेकोवणेची गरज आसा. So some of you might be having sicknesses in your body and you want to experience the salvation of Jesus. You are saying that I want Jesus to save me from my sickness. जावंक बरो तुमच्या थोड्यान थंय पिडा आसा आनी त्या पिडेतावन तुमकां भलायकी जाय, त्या पेकोवणी जाय, त्या देखून जेजून म्हाका त्या पिडेतावन सुटका दिवंक जाय म्हणून आमी मागता. But when we read the Bible, do we find that Jesus is promising to save us from unemployment or from diseases or sicknesses? Or is Jesus promising to save us from poverty or all these other kinds of things that are there on our mind? आनी जर तर आमी बायबलांत पळयल्यार जेजू आमकां आमच्या पिडेतावन आमच्या दुबळेकायेतावन आमच्या तावन सुटका दिवंक आशेता गी पळोवया. Jesus definitely gave bread to the hungry people. जेजून खंडीत भुकेल्यांक हुंडो दिल्लो. Or Jesus healed the sick people. जेजून पेडेस्तांक पेकोवणी भलायकी दिली. But Jesus never promised that his salvation is all about giving bread or giving healing from diseases. तरी जेजून केदींच परमावंक ना ताणें दिवची ती चडवण या आमच्या दुबळेकायेतावन तशें आमच्या पिडेतावन आनी आमच्या समस्येतावन म्हणून. People often say that they want to be saved. But they लोक don't, सबारबटी सांगता तांकां सुटका जाय. but they are not ready to do whatever is being told to them. तरी तांकां कितें सांगलां तें पाळूंक ती तयार नात. People came for the retreat or they come for the retreat, but they don't want to follow the rules of the retreat. आनी लोक रेतीरेक येता तरी रेतीरेचे ते नियमां पाळिना. What is the point of attending the retreat like that? अशें केल्यार रेतीरेंत वांटेली घेवन कितें उपकार आसा. If you don't have the right spirit, you are only wasting your time here. जर तर तुमकां बरो मनोभाव ना तर तुमचो वेळ तुमी विबाड करना आसात हांगा. If you really want to attend the retreat, you will definitely switch off your mobile phones and you will focus on the word of God. जर तर तुमकां खऱ्या रितीन रेतीरेक येवंक जाय रेतीरेंत वांटेली घेवंक जाय तुमी तुमचे मोबायल स्विच ऑफ करून देवाच्या उतरा वयर तुमचो चड इंट्रस्ट दवरतात. Remember, Jesus did not give salvation to everyone, no matter what they did. जेजू आमी उडास करचे सगळ्यांक जेजून चडवण दिवंक ना. Only those who obeyed what Jesus is telling them. जे कोणी जेजून तांकां सांगलें पाळलें ताका विधेय जालीं तांणी मानतर.
Hallelujah. 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 So if you cannot live without your mobile phone for these days, you are not actually focusing on the word of God. Your mind is completely distracted. त्या देखून जर ह्या दिसांनी रेतीच्या दिसांनी मोबायल कोण यूज करण्याचे तुमकां रावोंक जायना जाल्यार ह्या दिसांनी देवाच्या उतरा वयर नियाळ करूंक तुमकां जायचें ना. We read in 1 Timothy chapter 2 verse 4. तिमोथीचें बरयल्लें पयलें पत्र दुसरो अवस्वर It says, चवथो उतर. God wants everyone to be saved. ते सांगता कित्याक जेवाक समेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घेजय म्हण ताची आशा. Hallelujah. 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 So it is the desire of God that everyone should be saved. ही जावन आसा देवाची आशा आमी जण एकल्याक सडवण जावंक जाय. But that does not mean God is going to save everyone. ते न्हय देव सगळ्यांक सडवण दितलो म्हणून. If we are not ready to cooperate with God, we cannot be saved by God. जर तर आमी देवा सांगता सहकार दिना तर आमकां सडवण मेळोंक उतारण मेळोंक जायना. Think about Adam and Eve. आमी आदाम आनी येवे विशयान चिंतया. God told Adam and Eve that do not eat the fruit of this one tree. देवान आदाम आनी येवेक सांगलें ह्या रुखाचे फळ खाय नाकात. God told them what to do and what not to do. आनी देवान तांकां सांगलें कितें करूंक जाय आनी कितें करूंक नजो. What did they do? तांणी कितें केलें? Did they obey God? तांणी देवाक विधेय जालीं गी? You see, they did not obey God. ती देवाक विधेय जावंक ना. And therefore, what happened? त्या देखून कितें जालें? Did still God give them salvation? तरी तांकां देवान सडवण दिली गी. They obeyed the devil and they were cast out of the Garden of Eden. तांणी सैतानाक देवसाराक विधेय जाली त्या देखून त्या तोटातावन येदेन गार्डनातावन ताका भायर उडयलें. Now, is there anything that we should say that God is so cruel, God put them out of the garden? तर आमी सांगूंक जाता की देव तितलो सकडी बरो तांकां त्या तोटातावन भायर घाले म्हणून. God had already told them that this is the thing that you should be doing. देवान सांगलें पयलेंच हें तुमी करूंक जाय. If you do it, you will be saved. हें तुमी केल्यार तुमकां सुटका मेळटली. If you don't do it, you will be destroyed. तुमी करना जाल्यार तुमी नाश जातल्यात. So how can we blame God that they were put out of the garden? तर आमी देवाक कितें सांगचें देवान तांकां ताच्या तोटातावन भायर उडयलें म्हणून. See, it all depends whether we want to listen to God or not want to listen to Him. हें आसा लब्धन आसा आमी देवाक आयकोंक जाय गी ना देवाक आयकनाचें रावंक जाय गी. Hallelujah. 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 And one of the best example is this. You see, you have been told how to attend the retreat. आनी एक उदाहरण जावन आसा आमकां सांगलां खंयच्या रितीन रेतेर वाटेली घेवंक जाय म्हणून. Switch off your mobile phones. मोबायल फोन बंद करूंक म्हणून. Do not loiter around and talk with other people. आमी सगळ्यांनी भोवन दुसऱ्या सांगात उलय नजो म्हणून सांगलें. But then it all depends on you. तरी हें पुरो आमकां लब्धन आसा. If you have decided to disobey, then no one can help you. जर तर तुमी निर्धार केला विधेय रावना जायनाचें रावंक ते तुमकां सोडलें. And that is why you see, even after listening to all this instruction, there are people who continue using mobile phones. त्या देखून आमी पळयता सकडी माहेत आमी तुमकां दिल्ले उपरांती थोडी आमी सांगलें आयकनात. There's a very simple example, but it is revealing the reality. आनी हें जावन आसा खरेंपण परत्यान आमी पुनर्वर्तन करचें. This is exactly what happened with Adam and Eve also. आनी हेंच आदाम आनी एवेन केल्लें जावन आसा. So we know that what should be done, and still we don't want to do it. आमकां कळीत आसा कितें करूंक जाय तरी आमी तें करूंक आमकां नाका. Then how can we expect the salvation of God? तर देवाचें सर्वस्व आमी कशें जोडून घेवचें. Hallelujah. हालेलुया. God is not going to forcefully save us. देव वताय करन आमकां सडकस्तारण दिना. God has revealed to us what is the right thing to be done in life
and what is the wrong thing that we should avoid. देवान आमकां प्रकट केल्लें जावन आसा खंयचें बरें आमी करीचें आनी खंयचें खोटें आसलें तें सोडून सोडीचें म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So the salvation that the Lord is offering is more important than salvation from poverty or for salvation from sickness or some other kind of problems. The salvation that Jesus offers is salvation from sins. आनी जेजून दिवची ती सोडवण जावन आसा आमकां पिडे येतावन आमकां कश्ट येतावन आमच्या समस्या येतावन आमच्या दुर्बळकाय येतावन सोडून दिवची आसच्या की वर्ती सोडवण जेजून दिवची जावन आसा आमच्या पातकांतावन मेळची ती सोडवण. Today, many people are attending prayer services where it is being preached, come to Jesus and Jesus will give you money, Jesus will give you job, Jesus will give you healing from sicknesses. आनी आज साबार जाण अंतरेंत वांटेली घेतात तांकां आपयतात येया जेजू तुमकां बरे पयशे दितले बरें काम मेळटलें आनी तुमचे पिडे येतावन पेकोवन मेळटली त्या देखून येया म्हणल्याक आमी येता. They are all good things. तीं सकडी बरेंच. But one thing we must be aware of, Jesus is not promising anyone that if you come after me, I will give you these things. तरी आमी एक संगत चिंतूंक जाय हें सकडी म्हज्या पाटलावन आयल्यार तुमकां हें सकडी हांव दितलो म्हण जेजू फरमायना. In the Gospel of St. John, chapter 16, verse 33, we read, जोंचे शुभ वर्तमान 16 वस्वर 30 आनी 30 अंत आमी वाचताव. it says, Jesus says, in the world you will have problems. जेजू सांगता संवसारान तुका समस्या आसतली. So till we die, we are going to face one or the other problems. आमी मरता म्हणसर एक ना आनी एक समस्या आमच्या जिणेंत आसतलेच. Today we have poverty, tomorrow we have sickness, the other day we have some other problem. These problems are always going to be there. आज आमकां दुर्बळकाय आसा फाल्यां आमकां पिडा आसा आनी परवा अशें साबार दुसऱ्या रितीच्यो समस्या आमच्या जिणेंत आमकां येतेच आसतात. But the salvation that Jesus is promising is this: if you come after me, I will set you free from your sinful things. आनी जेजून परमान दिल्लें तें साल्वासांव सुटका जावन आसा म्हज्या फाटल्यान तूं येताय तर तुज्या पातकांतावन हांव तुका सुटका दिता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. But in order to be freed from the bondage of sin, we have to listen, we have to obey what Jesus is saying to us. तरी आमच्या ह्या पातकाच्या त्या बंदपासांतावन सुटका आमकां मेळचे तर जें कितें जेजू सांगता ताका आमी विधेय जावन चलोवंक जाय. For example, if you go to the doctor gives you certain instructions to follow. तर उदाहरणाक तुमी डॉक्टरा लागीं गेल्यार डॉक्टर थोडे माहिती दिता ते तुमी पाळूंक जाय. It's not enough that you are giving money to the doctor. तुमी डॉक्टराक पयशे दिल्यार पावना. Or it's not enough that you are just buying some medicines which the doctor instructed you to आनी buy. खाली डॉक्टरान सांगले ते वखद तुमी हाडल्यार पावना. If you are not following all the instructions, you don't get the fruit of seeing the doctor. जर तर तुमी डॉक्टरान सांगले सकडी पाळिना तर डॉक्टर तुमी सांगले त्या वखदाक प्रतिफळ तुमी काण गेल्या वखदाक फवत प्रतिफळ मेळचो ना. Hallelujah. हालेलुया. So for example, the doctor instructed you not to eat sugar, जावंक पुरो डॉक्टरान तुमकां सांगलां साखर खायनाकात म्हणून. but you are not obeying that instruction. आनी तरी तुमी ते सांगले आयकनात. How can you claim or how can you ask why I am not getting healed? तर तुमी कितें कशें सांगूंक जाता म्हाका कित्याक हांव बरें जायना पे कोणी मेळतेत ना. Or maybe the doctor instructed you to do some exercise every day, डॉक्टरान तुमकां सांगलां हर एक दीस थोडे एक्सरसाइज करूंक. but you are not ready to obey that instruction of the doctor. तरी तुमी ते सांगले विधेय जावंक तुमी तयार ना तर. So how are we going to receive that healing? तर आमकां भलायकी मेळची कशें. Likewise, Jesus has spoken to us many things. If I am not ready to obey what Jesus is telling me,
I cannot experience His salvation. तशेंच जेजून आमच्या लागीं साबार संगती विशयान उलयला आनी जर तर ताणें सांगलें तें करूंक आनी तें करूंक आमी विधेय जायना जाल्यार आयकना तर ती सडवण आमकां मेळची तरी कशें. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. So, regarding our sinful addictions, we can be set free. We can be saved from our sinful addictions if we obey what Jesus is telling us. जावंक आमच्या त्या खोट्या सालितावन खोट्या हाव्यासातावन आमकां सुटका जावंक जाय तर जें कितें जेजू सांगता तें आमी पाळूंक जाय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. We read in the Gospel of St. Luke, chapter 13, verses 23 and 24. आमी वाचता लुकाचे शुभ वर्तमान 13 चॅप्टर 23 तावन 24 अंत आमी पळयता. Someone who is asking Jesus, Lord, will only a few be saved? थोडी जेजू लागीं विचारतात केवल थोडींच गी सडवण तारण मेळचें. Let us listen what Jesus replies. आमी जेजू कितें सांगता तें आमी आयकुया. Jesus says, strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will try to enter and will not be able. आणि जेजू सांगता आशीर दर वाटांतल्यान उतरूंक प्रयत्न करा. साबार वचूंक पळयतात तरी तांकां सगळ्यांक जायना. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. So someone is asking, will only a few be saved? थोडी सारतात सोम्या बाचाव जातली थोडींच गी म्हण. And what is Jesus replying? Many are trying to enter into salvation. जेजू सांगता साबार जाणां साल्वासा भितर वचूंक प्रयत्न करतात But all of them are not going to enter salvation. तरी सगळ्या साल्वासावाच्या भितर वचूंक जायना. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Why everyone who is trying not able to enter or not able to have salvation? तर सगळ्यांय प्रयत्न करतात तरी सगळ्यांक भितर सरूंक जायना. कित्याक साल्वासाव जडूंक जायना. Because many people are trying, but the wrong way of trying. तरी साबार जाणां प्रयत्न करतात तरी चूक वाटेनी ती प्रयत्न करतात. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. For example, a student who wrote examination was failing. जावं पुरो उदाहरणां गेल्यार एक भुरगो ताणें परीक्षा बरयली तरी परीक्षेंत फेल जाता. He failed again and again in the examination. परत्यान परीक्षेंत फेल जाता. And then at the end of it, he says, I tried hard and still I am failing. तरी अखेर तो सांगता हांवें इतलें कश्ट आयलो तरी हांव फेल जालो. So this student is asked, how did you try hard? त्या देखून त्या भुरग्या लागीं विचारलें तुवें कशें प्रयत्न केले. So the student says, I wrote so many pages in the examination. तर तेन्ना तो भुरगो म्हणटा परीक्षांत साबार पेजस हांवें बरयला. You ask yourself, writing so many pages, will you be passed? तुमी तुमच्या लागीं सवाल करा साबार पेज तुमी बरयल्यार पास जातात गे. You have to write the correct answer. If you are not writing the correct answer, you are going to fail. त्या देखून तुमी खरी सारकी जबाब बरोवंक जाय. जर तर सारकी जबाब बरयना तर तुमी फेल जातात. So it's not about learning to write many pages. हें खाली साबार पेज आमी बरोवंक शिकचे मात्र न्ही. That's the wrong way of trying to pass examination. ते जावन आसा सूख रितीन परीक्षेंत आमी पास जावंक प्रयत्न करचे. The right way to pass the examination is learning the correct answer and producing that correct answer in the examination. सारके रितीन परीक्षेंत पास जावचे जावन आसा सारके जबाब आमी शिकचे आनी परीक्षेंत त्या सवालाक सारकी जबाब आमी बरयल्यार पास जाता. So that's exactly what Jesus is saying. Many people are trying. Everyone wants to be saved, but only few are trying in the right way. त्या देखून जेजू सांगता साबार जाणांक वो दरवटांतल्या वचोंक जाय सडवण जडूंक जाय तरी सारके रीत तांकां पाळूंक नाका. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Just think about this retreat.
Yaret dire vishan su chintia. Many people are attending the retreat, Sabar janare tirent vanteli getat. but very few people attend in the right way. तरी थोडींच बऱ्या मना करया माना बाबांत रेते रेत वंटेली जातात. Attending the retreat somehow is not going to produce the result of the retreat. खंयच्याय रितीन रेतीरेंत वांटेली घेवचें प्रतिफळ बरो आसना. If you have come for the retreat, you are not praying, you are not reading the word of God, you are not trying to spend time with the Lord, then your retreat is just going to be a waste of time. जर तर तुम्ही रेतीरेंत आयल्यात तरी तुम्ही मागणे करनात मौनपण सांबाळनात देवाचे उतर आयकनात तर रेतीरेंत कितें प्रतिफळ तुमकां मेळचो ना. So likewise, if we want to experience the salvation of the Lord, we have to obey him, and whatever he has told us, we have to follow it. जर तर जे जंदींचे ते सडवण अनुभव करूंक जाय तर आमकां आमी ताका विधेय जावंक जाय आनी जें कितें तो आमचे लागीं सरता तें आमी करूंक जाय. Now, if we have decided not to obey the Lord is not going to force us. जर तर आमी निर्धार केला सोम्याक विधेय जायनाचे रावंक तर सोमी आमकां वत्ताय करचो ना. We heard about Adam and Eve that they are going to disobey what the Lord spoke to them. आमी पळयलां आदाम आनी एवेन देवान तांचे लागीं सांगलें उलयलें तर विधेय जायनाचे रावंक निर्धार घेतलो. And God is watching them that they are going or approaching close to that forbidden tree. आणि जे देव पळयत आसा तो तांणी त्या रुखाच्या लागीं वेचें. And God could have easily stopped them तरी देवान तांकां रावोव येतें. because God is all powerful. देव शक्तिवंत जावन आसा But God did not stop them. तरी देवान तांकां राड करूना. Likewise, God is not going to force us to do what he wants from us. त्याच रितीन जें कितें तो आमकां करूंक आशेता आमचे तावन तें करूंक तो आमकां वत्ताय करचो ना. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. If you sit here and sleep, do you think God will come and wake you up? जर तर तुमी हांगा बसून न्हिदलार देव तुमकां येवन उठयतलो म्हण चिंतात गी. You are sitting here and sleeping. What are you doing? तुमी हांगा बसून न्हिदलार तुमी कितें करतात? Are you really attending the retreat? तुमी रेतीरेंत तुमी आसात गी. For name's sake, you could say, last week I was in Divine Retreat Center. सांगूंक नावाक तुमी सांगेत आदल्या हप्त्यांत हांव रेतीर सेंटरांत आसलो म्हणून. The question is, did you really attend the retreat? तर तुमी खऱ्या रितीन रेतीरेंत वाटेली घेतल्या गी. Were you really awake during the session? शिकवणेच्या वेळार तुमी जाग आसल्या गी. Did you really reflect or meditate on the word that was being preached? तुमी देवाचे उतर तुमकां शिकयलें ताच्या वयर नियाळ केला गी. Hallelujah. Together, hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Praise you, Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah. हालेलुया. So there are different ways of attending retreat. There is right way, there is wrong way. You see, we are going to follow the wrong way. No matter how many times we come for the retreat, we are not going to experience the salvation of the Lord. तरी साबार रीत आसा रेतीरेंत वांटेल घेवचे खरी रीत आनी सूख रीत. जर तर खऱ्या रितीन आमी वांटेल घेना तर देवान दिवचे ते साल्वासांव आमकां जळून घेवंक जायशें ना. So you must make use of this time that God has arranged for you. त्या देखून देवान दिलो ह्यो वेळ खऱ्या रितीन आमी उपेग करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Together, hallelujah. 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 हालेलुया. Let us together once again pray, asking the intercession of our Blessed Mother. We pray, Hail Mary, together. आमी मरियमेची मजत मागून परत्यान मागया नामान मरिये नामान मरिये कृपेन भरले सर्वस्व तुझे ते आसा विश्रामदे तुझे Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, क्षमये आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी नामे. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Now, if we are coming to Jesus and we are still living in our sinful habits, what is the reason?
जर तर जेजू लागीं आमी येता तरी आमी आमच्या पातक्यापणांतच असल्यार कितें उपयोग आसा. For example, people have attended retreat and they are committing the same sins again and again. उदाहरणाक लोकांनी रेतीरेंत वांटेली घेतल्या तरी परत्यान परत्यान त्याच पातकांत पयले केल्ल्या पातकांतच पडतात. There are people who continue to watch pornography, who continue to lie, who continue to commit adultery, who continue to steal, who continue to gossip. There's no change that is happening in their life. ते लोकां जाणां आसात ती मोबायलांत अश्लील चित्रां पळोवनच्यानच कंटिन्यू करतात. तशेंच तांच्या कोटे दुसऱ्या विशयांत कोटे उलयच्यानत सोरच्यांत प्रदभार करच्यांत अशेले पातकां परत्यान परत्यान करतात तर कितें प्रतिफळ. This is what we said in the beginning. Jesus offers salvation, but if we are not ready to do what Jesus is saying, we cannot experience the salvation. तेंच आमी पयलेंच सांगलें जेजू आमकां जण एकल्याक थारान सुटका दिवंक आशेता तरी आमी ताका तयार ना तर आमकां सुटका मेळची तरी कशें. Think about washing soap. आमी वस्तू रुमळचे ते साबा विशांत चिंत्या. Once upon a time, washing soap was invented. थोड्या वेळा पयलें हे वस्त रुमळचो साबू हाडलो. But just because washing soap was invented, all the dirt did not disappear. हे वस्त रुमळचो साबू सदन काडल्यान सकडी गलीज बसवना. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. See, people are still dirty. Their clothes are still dirty. Someone if says there is soap available in the world, then why there is dirty people or dirty clothes? लोक आणखी गलीज जावन आसा तांचे वस्त्रां गलीज आसात तर साबू इतले संवसारांत आसल्यार आणखी कित्या हे गलीज काय. So we know that just because there is soap does not mean we are going to automatically be clean. आणि ते हे आमकां कळीत आसा साबू आसल्यांत आमी नितळ म्हणून सांगूंक जायना. What we have to do to be clean? ते नितळ जायचे तर आमी कितें करूंक जाय. What do we have to do? सांगा कितें करूंक जाय. We have to take the soap, we have to apply on the body, or we have to scrub it on the clothes. That's how the clothes are going to be clean, or that's how we are going to be clean. आमी ते साबू काण घेवंक जाय वस्तुराक आमी ते घालूंक जाय आनी ताच्या उपरांत ब्रशांत आमी धुवंक जाय. ताच्या उपरांत मात्र ते नितळ जावचे. So just because Jesus died on the cross, you see, why still people are living in a dirty way? Why people are still living in their sinful addiction? Because they are not ready to receive that salvation that Jesus is offering. तरी जेजूस कुर्सार आमकां सडवून दिवच्याक कुर्सार मेल्लो तरी कित्या आणखी साबार जाणां पातकांतच आसात कित्या साबार जाणां बंद बसांतच आसात कित्या म्हळ्यार जेजून दिवचे ते सर्वसावन जोडणू घेवंक आमी तयार ना. We might be going to the church every Sunday, आमी हे गरजेक हर एका आयतारा येता जावंक पुरो. or we might be going for regular retreats. आणि हर एका रेग्युलर रेतीरेक खंय हाडल्यार आमी वेतान जावंक पुरो. But if we are repeating the same sins again and again, it's very clear that we have not received the salvation of Jesus. जर तर आमी केल्लेंच पदकां परत्यान परतान करता तर हें खरें सारकें जावं आमकां समजता आमी जेजून दिवची ती सुटका आमकां मेळोवंक ना. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So let us ask ourselves, am I really saved by Jesus? तर आमकां सामी एक सवाल विचारया हांव खंडीत जावन जेजू तावन म्हाका सुटका मेळ्ळ्या गी. And when we ask that question, let us not think about money or think about job or think about prosperity. Let us think, is there some sin that I have totally given up after coming to Jesus? आणि अशें सांगतना आमी चिंतचे नाका पयश्या विशांत दुर्बळकाये विशांत आनी पेकोवणे विशांत ताचे बगर जेजू तेवन म्हाका म्हज्या पदकांत हांव सुटका मेळ्ळ्या गी आनी कितें म्हणी जेजू तावन म्हाका मेळ्ळां गी. For example, I was a very angry person. There was a lot of bad things I used to say, but after coming to Jesus,
I see now I am changed person. जावंक बरो उदाहरणाक हांव रागाचो व्यक्ती जावन आसलो हांव कोटी उतरां दुसऱ्या लागीं उलयतालो हांव रेतीरेक आयिल्ल्या उपरांत आचेत हांव न्हू म्हाका बदलावण आयल्या गी Or maybe I was a person who used to lie so much and so much of corruption, but after coming to Jesus, I am saved. I can see I have totally changed my life. जावंक बरो हांव मस्त सोरपण करतालो आनी तशेंच दुसऱ्यांक मोस वंचन करतालो जेजू थावन आयिल्ल्या उपरांत म्हाका ताचे थावन बदलावण म्हजे थंय आयल्या गी Or maybe I had a sinful relationship, but after coming to Jesus, I gave it up. Now that means I have received the salvation of the Lord. जावंक बरो म्हाका पातकी ते संबंध आसले कोटे संबंध आसले जेजू थंय हांव आयिल्ल्या उपरांत आतां हांव बदलोलां गी Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया If I am the same person, even after coming to Jesus, even after going for confession, so many times we have confessed, but we are still the same people. It's very clear, we are not saved. जर तर कुमसार जाला रेतेर कायला आनी साबार आत्मीक कामां केल्यांत आमी तरी म्हजे थंय हांव पयल्या आयिल्ल्या बरेच आसा बदलावण ना जाल्यार म्हाका सुटका मेळोंक ना म्हूण अर्थ How many of you have gone for confession? कितल्या जाणांनी कुमसाराक गेल्यात Okay, those who have gone for confession, those who are yet to go to confession, ask yourself, what are the sins you are confessing there? तुमी कुमसार जाल्ली आनी जावंक आसली तुमकां सवाल करा खंयची पातकां तुमी कुमसारान सांगल्यांत Is it the same sin you're going and confessing there? तें तुमी सांगल्लें पयलें सांगल्लेंच पातक परत्यांनी तुमी तें सांगतेत आसात गी If Jesus is offering salvation, if you went for confession, then why you are not being saved from that sin forever? जर तर जेजू तुमकां सुटका दिता आनी तुमी कुमसारा गेल्या सांगलात तर ताचे तावन तुमकां सोडून रावंक कित्याक जायना Some people say, Father, we are human beings, we are weak, and that is why we are doing that sin again. थोडी लोक सांगता पाद्रापा आमी मनशां न्ही गी आमी आमकां हसकत काय आसा त्या देखून आमी पातकां करता Jesus never said that you are weak human being and therefore you will inevitably commit the same sin. जेजून सांगोना तूं हसकत जावन आसाय त्या देखून केल्लेंच पातक परत्यान तूं करूंक जाय म्हणून Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया We read in the Bible, everyone who gave up sin, they gave it forever. आनी आमी बायबलांत वाचता जर कोणें पातक सोडलें तें पातक शाश्वत जावन तांणी सोडलें For example, think about Zacchaeus. आमी उदाहरणाक जक्कैयासा काडुया He was living a sinful life. तो पातकी जिणी जियेतालो He was cheating people, deceiving people, and that's how he made money. तो दुसऱ्यांक मोस करतालो वंचन करतालो अशें ताणें पयशे संग केल्ले But once he met Jesus, what happened in his life? तरी येटी जेजूक ताणें मेळिल्ल्या वेळार ताची जिणी कितें जाली He says, I will give half of my property to the poor. ताणें सांगलें म्हजो अर्द वांटो दुर्बळ्यांक वांटून दिता And if I have cheated anyone, I will give them 4 times as much. जर तर हांवें दुसऱ्यांक फटयलां मोसकारां तांकां 4 वांट्यांनी हांव दिता Hallelujah. हालेलुया Louder. Hallelujah. हालेलुया Now you read the Bible and you see that after this day, did Zacchaeus go back and started cheating again? तुमी बायबल वाचा आनी पळया जक्केऊ फाटी वचून ताची ती पातकी जिणी ताणें जियेले गे मागीर केदाळ म्हणी Did he cheat again? ताणें परत्यान केलें गे मोस He was saved forever. ताका सुटका मेळ्ळी शाश्वत You see, when a sinner is saved, he is not saved from sin for 1 week or 2 weeks or for 1 month. If a person is saved, he is saved from that sin forever. जर तर एका व्यक्तीक सर्वसांव सुटका मेळटा ते सुटका सर्वसा पातका तावन एक दिसाक एक हप्त्याक एक म्हयन्याक न्ही शाश्वत ताच्या जिणये पर्यंत ती सुटका ताका मेळटा Hallelujah. हालेलुया Think about a woman who was caught in adultery.
आमी चिंत्या त्या प्रद्वारांत शिटकन पडले त्या स्त्रिये वेशांत She was brought to Jesus. तिका आपण जेजू ते आपण हाडले And this is what Jesus tells her. आणि हेच जेजू तिका सांगता Jesus says, I do not condemn you. From now on, do not do this thing again. हांवें तुका गुन्यांवकार करनाका आनी मुखार पातक करिनाका म्हळें जेजून Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Jesus did not say to this woman that you have a very broken past. जेजून सांगोना तुजे पयली जिणीक सम आसली म्हणून Jesus did not say you did not get love and you are so wounded and that is why you will keep repeating this sin. जेजून ताका सांगोना तुका फावो तो मोग मेळोना तुका गाय आसले त्या देखून तुवें केल्लें पातक कर ते तसाय म्हणून Jesus said, from now on, this very moment, leave this sin, and she left it forever. जेजून सांगलें आज तावन या घडये तावन तूं मुखार पातक करनाका आनी तें तिणें शाश्वत जावन सोडलें That's what we see when a sinner receives the salvation of the Lord, that salvation is forever. तेंच आमी पळयता जेतना एक व्यक्ती एक पातकी जेजूची सोडवून सल्वासांव मेळटा ती सल्वासांव ताच्या सांगाता सदांच आसता If we are repeating the same sin that we have been confessing, it's very clear we have not received the salvation of Jesus. जर तर पयलें केलेंच तें पातक परत्यान आमी रिपीट करता तर आमकां ताचे तावन सुटका मेळवना म्हणून अर्थ And why we have not received the salvation of Jesus? तर कित्या आमी जेजूच्या सुटका मेळोवंक आमकां ना We already heard God wants to save us. देव आमकां सुटका दिवंक आशेता तें आमी आयकलां But the problem is we don't want to receive that salvation. तरी समस्या जावन आसा ती सुटका आमकां जोडून घेवंक नाका We only do the acting as if we want the salvation of Jesus. आमी खाली एक्टिंग करता आमकां जेजूचे सल्वसांव जाय सुटका जाय म्हणून But in reality, we don't want to give up the sinful things in which we are living. बट सतान पळोवचें तर आमी तें केल्लें पातक सोडूंक आमकां नाका The moment we decide to leave the sin, really, if we genuinely make that decision, then we will surely receive the salvation of Jesus. जर तर आमी खऱ्या रितीन सतान पातक सोडूंक पातकी सली सवय सोडूंक साल सोडूंक आशेता तर आमकां ताचे तावन सुटका मेळटा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया If we really have the desire to be saved from any sin that with which we are struggling, then we can see what kind of actions we are doing. जर तर आमकां खऱ्याच रितीन आमच्या त्या पातकी जिणयेंत पातके सालितावन सुटका जावंक जाय तर आमी कसलें कार्यां करता तें सोडूंक From our actions we come to know that whether we really desire the salvation of Jesus or whether we want to stay with the pleasures of sin. आमच्या त्या कृत्या मुखांतर आमकां कळटा आमकां खऱ्याच रितीन पातकातावन सोडूंक सुटका जोडूंक जाय की न्या त्या पातकातावन मेळचो सुख अनुभव करूंक आमी आशेतावंगी For example, let us think about the parable of the prodigal son. आमी चिंत्या वेचीक पुताचे वपार विशांत उदाहरण पळोवया Jesus says that this man, this prodigal son, he ended up in a pigsty. आनी जेजू सांगता ह्यो वेचीक पूत आखरेक दुकराच्या गुडांत पावलो It was a very dirty place. तो एक गलीज जागो जावन आसलो But how did he end up there? तरी तो कित्या थंय वचून पावल्लो No one forced him to go there. ताका थंय वचून कोणूच वताय करूंक ना It was his desire to leave the house of his father. तासोच तो निर्धार जावन आसलो ताच्या बापायचे घर सोडचे And he wanted to go and commit sins. आनी ताका वचून पातक करूंक ताणें आशिल्लें So every time we end up in a dirty place in life, Jesus is saying it's because you want to go there.
आनी हर एका वेळार आमी पातकांत पडल्या वेळार जेजू सांगता तुका थंय वचूंक तूं आशेताय. There is no person, there is no situation that is forcing us to go to this dirty place of sin. थंय खंयचेच एक परिस्थिती ना खंयचोच व्यक्ती आमकां त्या पातकाक पडोवंक आमकां वत्ताय करिना. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Then Jesus teaches us how this prodigal son was saved. आनी जेजू थंयतावन आमकां सांगता ह्या वेचीक पेतक कशें सुटका मेळ्ळी. He had a realization about his state. ताचे ते परिस्थिती ताका समजून घेतली ताणें. He says, I am not getting food here, but the servants in my father's house, they are getting better food than me. आनी तो सांगता म्हाका हांगा खावंक कितेंच ना तरी म्हज्या बापायच्या घरा सेवाक साकर सयत बरें खाण खातात. And then he says, I will get up and I will go to my father's house. आनी ताच्या उपरांत तो सांगता हांव उठता आनी म्हज्या बापाय लागीं पाटी वेता. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Now, you tell me, when was he saved? तर तुमी सांगा ताची परिस्थिती तो खंय आसलो. When he had the realization he was saved? केन्ना ताका सुटका मेळ्ळी. ताका ते ताणें पातक केल्लें म्हणून समजणी घेतल्या वेळार वळखून घेतल्या वेळार ताका सुटका मेळ्ळी. When he had the realization, he's still in the pigsty. ताका ताणें वळखून घेतल्या वेळार तो थंयच आसलो दुकराच्या गुडांत. Or when he made the decision, do you think that he was saved at that time? ताणें निर्धार घेतल्या वेळार ताका सुटका मेळ्ळी की. We see that even when he made the decision, he's still sitting in the pigsty. थंय ताणें निर्धार घेतला री आनीकी तो दुकराच्या गुडांतच आसलो. Jesus says, finally, he got up and he left that dirty place. जेजू सांगता तो उठलो आनी ती गलीज जागो सोडलो. And when he left that place, he was saved from that pigsty. आनी त्या जाग्यातावन तो सोडून आयिल्ल्या वेळार ताका थंयतावन सुटका मेळ्ळी. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. So we often think that we have realization and so we are going to be saved one day. सबार बोटी आमी चिंता आमकां समजून मेळटा वळखून घेता ते दाळ आमकां सुटका मेळटा. Many of us have realization that what we are doing is not right. सबार जाणांक आमकां कळीत आसा कितें आमी करता तें समान न्हय सारकें न्हय म्हूण. But let us understand that realization alone is not going to save us. तें कळीत आसचें मंत्र आमकां सुटका दिना. Or many of us say, I have decided to change and I have made decisions many times before this. आनी साबार आमी सांगता हांवें निर्धार घेतला बदलोवंक आनी साबार बोटी हाच्या की पयलें हांवें बदलोवंक निर्धार घेतला म्हूण. Jesus is saying, your decision alone is not going to change you. जेजू सांगता तुजो निर्धार मंत्र तुका बदलावन हाडचो ना. Just imagine, after making the decision, if this prodigal son continued to sit there, what would have happened? जर तर आमी चिंतया असो निर्धार घेतल्या उपरांती तो वेचीक पूत थंयच बसलो तर कितें जातें. What would have happened? कितें जातें. He would have sat there all his life. ताचे जिणे पर्यंत तो थंयच बसोन आसतो. Jesus is saying he was saved when he really got up and he acted. When he is leaving that place, that was the time he was saved from the pigsty. त्या देखून जेजू सांगता तो केदां ताणें उठलो आनी त्या जागो सोडलो आनी पाटी ताच्या बापाय सरशी वेलो आयलो तेन्ना ताका ती सुटका मेळ्ळी. So likewise, we know that saying lie is wrong, or maybe gossiping is wrong, or maybe violence is wrong, whatever. We know drinking is wrong, smoking is wrong, all this thing is wrong.
that realization alone is not going to save us from those sinful habits. तशेंच आमकां कळीत आसा आमार पियोणें बरें न्ही, सिगार वडचें बरें न्ही, कोट्यो साली बरें न्ही, पातकांत आनी दुसऱ्या विशयान कोटें उलोवचें बरें न्ही, आनी हे सगळी समजणी आमकां आसा आनी आमकां कळीत आसा आमी तें करता तरी खाली कळटा जाल्यार मात्र आमकां सुटका मेळोवंक जायना. Or maybe you are saying that I decided to change so many times, I made the decision. आनी तुमी सांगत सबार बोटी हांवें निर्धार घेतला बदलोंक. But the problem is this, after taking decision, we are not materializing, we are not actually doing the decision that we take. तर समस्या तें आसा आमी निर्धार घेता तरी तो निर्धार पाळन रावंक जे कितें आमी निर्धार घेता तें करूंक आमच्यान जायत तेतना. And that is why we continue to sit in that sin. त्या देखून आमी त्याच एका पातकांत पडोन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Remember, the father did not come to the pigsty to pick up this prodigal son. उगडास दवरया बापायन दुकराच्या गुडाक पुताक आपण व्हरोंक येवना. So let us not think that in future automatically the Lord will save me, He will pick me out of my sinful addictions. जर तर आमी आमच्याच त्या परिस्थितींत उरल्यार आमी चिंतचे नाका देव येतलो आमकां त्या परिस्थितींत भायर घालतलो म्हणून. If I am not getting up, if I am not leaving my sin, I will continue to sit there till the end of my life. जर तर हांव उठना आनी पातक सोडूंक हांव प्रयत्न करना सुर करना तर म्हजी जिणी थंयच आखेर जातली. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So in order to experience the salvation of Jesus, it is not enough that I listen to what Jesus says. It is important that I do the thing that Jesus is telling us. त्या देखून जेजून दिवची ती सुटका खाली हांवें अनुभव करचे तर हांवें तांणी तो जें कितें सांगता तें आयकल्यार पावना, जें कितें तो सांगता तें हांवें करूंक जाय. Jesus says, those who listen to me and do not do what I'm saying is like a foolish person. जेजू सांगता जो कोण हांवें सांगलें आयकता आनी हांवें सांगलें बरी करना तो एक पेद्दा जावन आसा. He builds his house on sand. तो ताचे रेबेर ताचें घर बांदल्या बरी. And therefore, in the times of problem, that house will collapse. त्या देखून समस्या आयिल्ल्या वेळार तें घर नाश जातलें. Jesus says, those who listen to me and do what I am saying, he or she is like a wise person. आनी जेजू सांगता जो कोण म्हाका आयकता आनी हांवें सांगलें बरी करता तो जाणतो व्यक्ती जाता, बुद्धवंत जाता. They build their house on rock. ती तांचें घर पात्रा वयर खडपा वयर बांदतात. And therefore, whatever situations come in their life, they are not going to collapse. त्या देखून तांच्या जिणेंत कितले कश्टी कितले परिस्थिती आयल्यार ती नाश जायनात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Let us all stand and let us thank the Lord for the salvation that Jesus is offering us. आमी उबे रावया आनी जेजून दिवच्या त्या सुटकाक आमी देवाक उपकारी मानव जावया. The only hindrance that we are not experiencing the salvation of Jesus is that we are not ready to do what Jesus is telling us. जेजून दिवचें ती सुटका आमकां मेळोवंक आमकां जायना, आमकां आड येता म्हळ्यार जेजून सांगलें करूंक आमी तयार ना. Let us pray at this time for the grace that we grow in this realization that in order to experience the salvation of Jesus, I have to do what the Lord has spoken to us through the scripture. त्या देखून आमी मागया जेजून पवित्र वांजलांत जे कितें सांगता तें हांवें करच्या मुखांतर जेजून दिवची ती सुटका म्हज्या जिणेंत जोडून घेता. Let us ask once again our Blessed Mother to pray for us.
आमच्या मोगाळ एक आमचे पसत विनंती करूंक आम्ही विसा मागया We pray together. Hail Mary. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्प तुझे ते आसा श्री अमित तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. May Almighty God bless each and every one of you with the grace to ponder more deeply upon the word that is being proclaimed and be able to know about their life. Let everyone here receive the grace to act in their life and not just listen to the word of God. May Almighty God bless each and every one of you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We say together, Amen. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord.